Evo ga. Evo, došao je naš gost. Čekaj jebate. Došao je naš gost, general Vasilij Mitu sa svojim članovima benda koji se zovu Mala planina i hodajući sir. Je. Veseli sir, a ponekad je hodajući. Veseli, a ponekad hodajući. Generale, dobro večer. Dobro večer. Dobra večer. Kako se osjećate? Vrlo dobro, jel se čuje što ja pričam? Sve se čuje. Sve. Ipak general mora da se čuje. Reci nam povod tvog dolaska. Treba biti, recite nam, ne smijemo sa ti. Recite nam. Idemo sa vi. Ispričavam se. Nisam džabe, nisam poručnik, ja sam general. Je. Ali pošto smo mi veliki prijatelji i u vas sam, gospodine, vježbao, možemo preći na ti, ipak smo rockeri, jel? Hvala. Eto ga, eto. Hvala, gospodine, ti. Gospodine generale, odnosno ti, kako je razlog glavni dolaska ovdje i šta predstavljamo večeras? Pa nema tu puno za pričanje. To je album Živog blata koji se zove Konac konca, koji je za točno 2 dana u prodaji. I to je ni više ni manje od 30 pjesama. Da. 30 pjesama i od kojih je jedna čak 31. u instrumentalu. Aha. To je beskompromisni svirka, gdje ima elemenata ne samo roka nego i heavya, malo punka, malo svega tako dalje i countrya, pjesma Tex Willeru, jel? Je. Samo čas, ispričavam se. Opa. Momentalno je... Momentalno sam isključio telefon, neće više nikog javiti. Dobro. I onda nema druge nego to je jedan album koji je rađen, pa neću lagat, preko godinu dana i stvarno je puno truda uloženo. Ja bih zahvalio ekipi koja je uz mene, jer ja sam svirao gitare i pjevao i tu je na bubnjevima i basu ekipa. I nas troje smo svirali cijeli taj album i stvarno ima velikih stvarno i pjesama koje su i duže i kraće zezancije svega toga. U svakom slučaju napokon će rockeri u Hrvatskoj doći na svoje i oni šire, jer ipak je album je ozbiljno rađen, ima zajebanci, ali ima i vrlo jakih pjesama. Znači, tako, nismo podlegli, mislim ovaj album je nastao kao pandan zagrebačkom stranju, jer oni ipak stvarno što su god napravili to je odvratno. Jer u Rijeci se rockeri mjere sa probušenim nosevima, ušima i to su obični kreteni i to su... Ti smatraš da će ovaj album poharat? Da se razumijemo, mene to uopće ne zanima, da. Zato jer ovo nisam radio, osnovno radio zbog sebe. Aha. I ovaj album je i piše na albumu, posvećen je splitskim heavy metalcima, jer se zna da je general Vasilij Mitu u prijašnjem životu radio heavy metal glazbu. I jednostavno to je rađeno za prave rockere, drago mi je što je Maiden se okupio, iako ne zvuče ni približno kao prije, ali Iron Maiden, znači heavy metal se vraća na velika vrata. Album Živog blata trebao izaći prije pola godine, ali zbog 2 pjesme koje su imale politički karakter nije smio izaći, mogao je bez te 2 pjesme, ja sam rekao ako neće biti te 2 pjesme neće izaći nikako. Aha. I sada je se situacija promijenila, iako je sad još gore, što je najgore nego prije. Bilo bolje da Tuđman uskrsne opet, bilo bi nam bolje, ali nema veze. Ali onda ti ne bi daš album? Ma, znaš šta, rađe bi izbacio po ploče nego da je Mesić predsjednik. Ali jer on je stvarno jedan budaletna obično. I to misli general Vasilij Mitu koji je ipak i general ruske vojske i rumunjskoj nacionalnosti. Da. A reci mi... I ipak malo većeg naroda osim od Hrvata, jel? A reci mi samo da kažem još, šta sam bio prije pričao? To sam se htio pitati, hoće li ta hrvatska nacija biti u stanju da čuje Živog blata uživo, slučajno? Neće. Zato jer nije zaslužila da čuje Živog blata uživo. Živog blata će svirati u Rumunjskoj, Bugarskoj, Ruskoj, a u Splitu? Federaciji, kad Split osvoje Rusi, svirat će u Splitu. Kad je posvećen već splitskim metalcima. Ma šalim se, svirat će samo u Splitu, u 8. mjesec veliki koncert u Splitu, Živog blata i to će biti na sreću, to nije nažalost, na sreću, jedini koncert Živog blata, to će biti koncert početkom 8. mjeseca. Je li se zna mjesto radnje? Pa najvjerojatnije bit će na otvorenom, ne znam točno gdje, ali ipak moram kazati, veliko mi je zadovoljstvo da album, odnosno ovitak, ima više slike nego svi ovi rock bendovi zajedno. A recimo, ja mislim ipak da nema tu filozofije. Živog blata je napravljen bend da bi bilo,
roka se rock and roll, jer Da se malo heavy metal vrati u... A ne samo heavy metal, nego pjesme su u službi tekstova, poruke su bitne. Evo sad da se vrati ono istinski. Eto, mi možemo čuti pjesme, to su poruke su bitne, jer mi nismo radili to zbog para, mi smo radili zbog zadovoljstva. Ja znam dosta ljudi uopće ne zna koji je general Vasilij Mitu i neka ne znaju, briga me se. I ne treba da znaju, jer general Vasilij Mitu, njemu ne treba sad to, ipak je jedan veliki vojskovođa i njemu ne treba sad da se bavi zbog ovih chips, clips, mips, zbog 100 kuna. Chips, clips, sip, to treba pogušiti plinom i poubijati da je ne žive uopće. I to recimo u Zagreb je grad, što se tiče rock and rolla, to je grad totalnih degenerika i pedera i to je jednostavno gadljivo. Recimo ovi beogradski Srbadija uzima im pare, a Živo Blato će malo riješiti stanje u situaciju, iako mislim da nećemo dugo djelovati jer nema smisla, ovo je zemlja apsolutno za recimo bez kičmenjake i bez spolovnjake kao što su recimo Džiboni, to su obične žene od ljudi, to su pederčići kojima se kurac ne diže i tako dalje. Ja bih sad predložio samo da čujem još stvar dalje, može li generale? Naravno, da slušaju heavy metalci, da ima nešto osim da se kurac digne. A koju stvar ćemo slušati? Kataklizma, djeca pjevaju o prčenju. Napokon sam sretan jer je emisija heavy metal glazbe, uopće me ne zanima što ću pričati i uopće me nije briga, a sada je jedna velika balada, zove se, neću kazati kako se zove, to je posvećeno mojim velikim ljubavima od generala Vasilija Mitua za gušterice u vojsci. Molim pojačajte ovo jer malo zatiše čuje, samo za... A ne, nije to ta! Stan. Broj 9, pojačaj jako. A sada pjesma samo za naše fine pjevače iz Splita, ove curice od muškaraca, šta im pada neka stvar. I evo, nakon ove lijepe, kratke pjesmice, ja bi, s porukom u svakom slučaju, ja bi pitao generala, vezi se nadovezan na ove naše sve pjevače i na sve to, mislim, poznato da su se oni nekad i slušali i svirali rock and roll, žešći, sve, šta ti misliš o svemu tome, zašto su se oni tako izokrenili i nisu pošli kao general Vasilij Mitu? Pa ja se čujem ja. Čuješ. Ja bih rekao, to nisu pjevači. To su spodobe. To su jadnici. Javlja se moj prijatelj Hrče, ne mogu da pričam. Pa to su pederi, bože mili. Šta će oni jadnici, šta će nižeti Đulijanu, to su pičkice obične. General Vasilij Mitu takve, prije nego što rokne neku pravu žensku, rokne 5 takih majmuna. Pa dobro, mislim... Ti posvojavaju dice, oni ne mogu ni dite napraviti, šta će Džiboni, šta će on? A reci mi... On rođenu ženu, on ženi 5 dice mu donese, šta će papak? Znači to su pederčine, idemo dalje, postavimo pedere, gori su njegovi zagrebački smradovi. To sve govna, osim generala Vasilija Mitova. Ali dobro, reci ovako, ali oni su ipak svirali... Pa ipak su oni degenerici koji su... Ne, čekaj, ja ti reći da su oni ipak svirali taj rock. Oni su svirali to loše i shvatili su da ne znaju pa su prešli na pop and govn. To je novi stil naziv pop and govn. Da. A reci mi, generale, šta ćemo mi dalje poslušati? Pa ja mislim da za svi pouka tim degenericima da bi morali da pjustimo, Piotr pjustimo. A ja lipo ih ime tamo šta brljati, Tubor. U stvari znaš šta, mene žena sluša, žena moja prosti, ali ovo je Vasilij Mitu i zato nisi se udala za njega, udala se za onoga, normalno, jel? A ja bi volio da se posluša, toliko ima pisama da ja ne znam što da odaberem. Ali mislim da bi bilo vrijeme... Broj. Koji je broj? 2 minutes to midnight. Koji je to broj? Ajmo, evo pjesma posvećena Iron Maidenu, 29, 2 minutes to midnight za Iron Maiden, 29. Idemo svi u krevet da se prčimo. Evo idemo i dalje. Idemo dalje, u svakom slučaju sad je na mjesto generala sjeli su druga 2 člana benda Živo Blato, basista Mala Planina i... bubnjar Hodajući sir. Sad bi mi malo pitali bubnjara Hodajućeg sira, ponekad i veseloga, kako je on proživio to snimanje i uvježbavanje ovoga cijelog materijala, ako nam može reći svoja iskustva. Dobro večer. I inače prvo, kako si? Može, to je najbitnije. Always Coca-Cola. Always Coca-Cola, je. Iako imamo ovdje, kako je rekao general, Tuborga. Može i to. Može i to. Ako nam možeš reći ta svoja iskustva, kako si svirao, snimao, šta ti misliš o tom heavy metalu u ovom gradu i tako?
čuješ, iskustvo je bilo, kako bi rekao, žestoko. Je. Na prvu, znaš, kako se kaže, u glavu, jel? Da. Inače, malo primitivan mi je patike s pištoljem probušiti, sam mora bižati. Zato sad tako malo sporedije pričaš. Još sam u šoku malo od toga, znaš. Ovo se tako general odnosi prema svojim članovima? Pa general je ponekad tvrde, ali ponekad je okej. General je general, ne može general. Treba ga se slušati. Generale, Evo, please. Forget. I'm sorry. Šta si rekao? Generale. Nothing. Ko je to general bez oružja? Je, upravo si. Reci. Šta sad mene isto general zbunija. Ma ne. Nemoj više general. Evo ti heavy metal emisiju bez vatrenog oružja. Je, slažem se. Mislim, dobra. Aj, uđimo u to. U svakom slučaju, ovako ja sam te pitao, pošto ti već dosta dugo baviš se sa muzikom i svim, šta ti misliš o cijelom tom pokretu u ovom gradu koji je malo zamrah, rock and roll, žešći, heavy metal i tako? Pa znaš šta ću ti reći, svojedobno je taj pokret cvjetao, a sad nešto u zadnje vrijeme, kako bi ti rekao? Malo je zamra, ali počeli su se ljudi buditi, to je bitno. Znaš. Pa mislim, to je prvo s vama trojica, je tako? Pa dobro. Jesi ti isto nada da će Živo Blato vratit sve to nazad više manje na svoje mjesto? Pa čuješ, trebalo bi, To je general, moraš reći da. Je, slažem se ja s tebom, Daj ti čin kaplan! Šta bi ja malo pitaj i malo o planinu trećeg člana, šta ti isto misliš o cijelom tom stanju snimanja i stvaranja? Dobro večer, Irač. Pa bene, dobro je. Bene. Kako bene? Pa ovo je bilo jedno abnormalno snimanje i šta ja znam, ja sam zadovoljan sa tim. Ili prema tebi general ovako malo tvrd kako je kazao prijašnji član? Uglavnom je veseli sir. Tebi neće buši patike. Mi smo inače ritam bles sekcije. Ritam bles sekcije. Šta bi mi, hoćemo mi pustiti šta dalje ili imate još šta nama? Ja bi pozdravio mog prijatelja Nikolu i sve ostalo može. Aha, Mala planina? Nikola mi inače sluša. Pa ja pozdravljam sve koji me znaju. A Mala planina kad je... Ja bi pošto evo general se digao i pokazuje pjesmu, ja bih da si mi pustio pjesmu da ne dođe do... Pokazuje pismu dok ne pokazuje pištol. Koja? Kako je rekao? Loš. Opa, eto. Mi idemo stvar, kako se zove stvar? Groblje, eto. Puštamo stvar groblje pa ćemo se čuti dalje.